Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в глаза, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню перед нею главу, и заслушаюсь вновь, и замру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Адным з герояў гэтага зборніка з'яўляецца мой дзядуля, Концевич Михаил Михайлович. Я яго амаль не памятаю, бо мне было 4 гады, калі яго не стала. Але яго памятаюць сотні і нават тысячы людзей нашага раёна. Калгас імя Кірова, старшынёй якога ён з'яўляўся, у свой час быў вядомы на ўсю рэспубліку. Я з упэўненасцю магу сказаць, што мне ёсць кім ганарыцца. Я ўнучка добрага і светлага чалавека. Белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной живу?
я зашла в библиотеку, и мне пропоновали сборник «Варты памяти людской». И запросили на презентацию гэтага зборніка. Я з удзячнасцю прыняла гэту прапанову, бо успаміналі тых людзей, якіх няма з намі, якіх я ведала, з кім-то працавала, з кім-то жила побач. Это проходило выдатно, многолюдно проходила эта презентация, шчыра говорили, нібы у домашних обставинах, успоминали родные, близкие, знаёмые. И я лічу, что это потребно, тому что для родных это добрая память, для нас, пожилых, таксама недрэнна пачуць пра людзей, якіх мы ведалі, якія жылі, працавалі врачамі, настаўнікамі, калгаснікамі працавалі. А для моладзі гэта гонар, гонар за сваіх родных, за сваіх блізкіх. І, можа быць, хтосьці з іх пройдзе той жыццёвай сцяжынкай, якой прайшла Марія Вікенцівна Чарапавіцкая, врач-гінеколог, ці былы дырэктар Круговіцкай школы Владимир Иванович Мухар. Я некалькі разоў перачытвала гэту кніжачку і сачу за тым, калі атрымліваю газету «Советское Полесье», стараюся знайсці эту рубрику, прачытаць пра людзей, успомніць пра іх, тому что пишуць добра, спагадліва пра іх, прыемна чытаць. І прыемна чытаць пра тых людзей, якія заслужылі павагу не толькі родных і засталіся ў памяці, не толькі ў родных, а ў знаёмых, у аднасяльчан. І гэта вельмі прыемна. А вот всім работнікам бібліятэкі за такую работу я вельмі удзячна. Хочу сказаць вялікі дзякуй. І дзякуй за памяць пра гэтых людзей працавітых, сумленных, старанных. І я думаю, што яшчэ не адна такая кніжачка атрымаецца у вас, бо у вас вельмі многа матэрыялу.